Està bé allà? Funciona? Comencem? Vale. Doncs res, benvinguts i benvingudes. Gràcies per estar aquí. Avui, com sabeu, és l'última jornada del Fòrum Youth Act, que va començar dilluns passat i que acaba avui. Aquesta és la penúltima sessió. El fòrum l'hem organitzat el CJB, el Consell de la Joventut de Barcelona i l'SSI. I res, ha estat un fòrum en què hem tingut ponents de molts països diferents, hem tractat moltes temàtiques diverses i la que ve avui ens fa especial il·lusió. Pensem que és un tema que està aquí a Catalunya ara mateix molt al centre de l'agenda, però no només aquí, sinó que arreu del món. I res, li passaré la paraula a la Mar, que serà d'Alerta Solidària, que serà qui moderarà el debat i ella farà les presentacions. Moltes gràcies per venir i res, esperem que gaudiu i sobretot no tingueu cap pega a intervenir, a aixecar la mà i intervenir al debat al final, perquè crec que serà molt interessant que podem discutir al voltant de tot això. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots, també a les persones que estan connectades online a aquest acte. Pretenem que aquest espai sigui un espai d'intercanvi i diàleg entre diferents activistes d'arreu del món per compartir estratègies de lluita i de mobilització i creiem que en el context de crisi global és més necessari que mai que les persones joves, que concretament al nostre país som la generació de les dues crisis, que no tenim perspectives de futur, però quasi tampoc de present en el sistema actual, tal com està muntat, ens organitzem i puguem treballar sobretot des d'aquesta solidaritat internacional, que serà el que tindrem avui sobre la taula, per fer front a tots els reptes que tenim davant. Abans de començar, m'agradaria agrair des d'Alerta Solidària, que és l'organització de part de la qual participo jo avui aquí, haver comptat amb nosaltres, especialment per aquest espai que pretén analitzar i comparar models policials de diferents regions del món, i és important que els coneguem i és important que sapiguem què ens enfrontem, però sobretot sabent com opera la repressió, especialment sobre les persones joves, crec que el més interessant avui és debatre sobre com ens organitzem per plantar cara als cossos policials, però també per plantar cara al poder en general. Si parlem dels països catalans i més concretament si parlem de Catalunya, crec que hem de posar de relleu que des de l'any 2017 més de la meitat de les persones represaliades són joves. I això és un fet important a destacar perquè és precisament un sector de la població que crec que totes sabem que estem molt organitzades i preparades per fer-hi front. El fet que siguem tantes persones joves represaliades és una cosa que hem de prendre consciència, però que no per això hem de normalitzar. Nosaltres la repressió el que hem de fer és combatre-la i no només des de les organitzacions antirepressives pròpiament, sinó a través de l'organització en qualsevol tipus d'espais de contrapoder que precisament són els que pateixen aquesta repressió. I per tant, cal que fem feina antirepressiva des del moviment per l'habitatge, cal que fem feina antirepressiva des del moviment feminista i des de tots aquells que al cap i a la fi suposen un repte per lluitar contra l'estatus quo, i és per això que estem represaliades des de tots aquests moviments. Per sort, avui comptem amb unes ponents de luxe que ens podran parlar sobre aquests temes, algunes de les quals les teniu aquí en pantalla, que estan connectades des de diferents parts del món. Tenim la Nora Miralles, que és la prologuista de La fi del control policial. Tenim l'Alejandro Rodríguez, de Temblores ONG de Colòmbia. També la Marta Isabel Fajardo Pulido, de Lazos de Dignidad de Colòmbia. El Jandeil Roperos, de Carapatan Youth Organization de Filipines. I l'Abdou Kahor Kanji, de Yaen Marre de Senegal. Primer de tot, m'agradaria demanar-vos a les ponents que feu una breu presentació de vosaltres mateixes, però sobretot del vostre projecte. Nora, si pots començar tu. Bé, jo vinc, en realitat, malgrat que hagi prologat un llibre, que això és una cosa més aviat anecdòtica, que el contingut del llibre és rellevant per la sessió d'avui, però el fet és que vinc de la xarxa d'estructures populars i comunitàries de Manresa, que és una xarxa de col·lectius que treballen o que intenten generar un entramat comunitari des del qual fer front a tota aquesta situació
de desigualtat social, de precarietat social, d'impactes en la qüestió de la salut mental, no? I en totes aquelles conseqüències que els sistemes de dominació generen, no? La nostra gent són estructures que a través de l'educació i la pedagogia popular treballem de forma comunitària reteixint els vincles, no? entre les persones, bàsicament per generar murs d'autodefensa i de protecció popular que facin front a aquestes desigualtats, no? I als sistemes que les generen. I dins d'aquesta xarxa d'estructures, a més de 4 escoles populars de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme, d'un col·lectiu feminista, d'un espai de defensa legal i d'un sindicat, que es diu Acció Sindical del Bages, hi ha també uns grups de mediació comunitària que neixen arran d'un fenomen que crec que és bastant compartit, no? Als pobles dels països catalans, que és l'augment no de la inseguretat objectiva, no de l'índex de criminalitat i del fet delinqüencial, sinó de la percepció d'inseguretat, no? I de tot el que això genera a nivell comunitari, de desconfiança, de trencament de vincles, de sensació de desemparament, etc. Doncs això a Manresa s'ha traduït en diversos estius consecutius en els quals s'ha hagut de treballar per aturar brots racistes contra persones joves, en aquest cas persones joves, homes joves migrats, que dins, a més de les societats patriarcals i dels estats liberals capitalistes, són alguns dels subjectes més problemàtics o que es consideren, que es veuen com a més vinculats a la criminalitat, etc. No perquè ho estiguin, sinó perquè així es veuen. Llavors, com deia, ja hem hagut d'aturar diversos brots racistes i en aquest cas s'ha fet des d'experiències una mica més espontànies de mediació que han acabat vinculant a les veïnes que estaven enfadades i que tenien por amb la comunitat a la qual es dirigien tots aquests assenyalaments. El que s'ha fet ha sigut posar-los en contacte, amb la qual s'ha aconseguit rebaixar bastant el nivell de violència. Aquestes experiències, com dic, que també s'han traduït, per exemple, en qüestions d'ocupacions de pisos, de mediació en situacions en les quals aquella ocupació estava efectivament generant un problema per a una família o per a unes persones que no eren ni grans propietàries, etc. Totes aquestes experiències de mediació han estat un aprenentatge per, com deia, posar en marxa aquests grups de mediació comunitària que bàsicament tenen la tasca de sistematitzar aquests aprenentatges i aquestes maneres de fer i de reteixir, de posar en contacte aquests vincles, alhora promoure discursos sobre seguretat que fugin de la qüestió delinqüencial i que siguin molt més profundes, molt més holístiques. I és una experiència molt recent, però que, per exemple, ara el que està fent és impulsar una taula de seguretat alternativa a Manresa, perquè la taula de seguretat impulsada per l'Ajuntament reprodueix absolutament aquesta lògica securitària per la qual l'única recepta per les violències comunitàries, que algunes es tradueixen en criminalitat i algunes simplement es viuen com a violència, és més policia o càmeres de videovigilància. Llavors, aquest és una mica el context des del qual parteixo també. Sí? Gràcies, Nora. Donem pas a l'Alejandro Rodríguez, que és de Temblores ONG de Colòmbia. No sé si està connectat. Alejandro, gràcies. Si ens pots explicar una mica la feina que feu des de la ONG. Bueno, un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas y que se encuentran allá también en España. Para nosotros es un gusto poder estar en este espacio y agradecemos mucho la invitación. Yo pues estoy acá en representación de Temblores ONG, que es una organización radicada en Colombia, que nace en el 2017. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, te oímos perfectamente. Listo. Me llevo un mensaje listo, ya. Y bueno, venimos haciendo un trabajo desde distintas áreas. Digamos que surgimos en una coyuntura que es la firma del acuerdo de paz, que justo en estos días estamos cumpliendo 5 años. Y un poco con una agenda en la que lo que venía ocurriendo es que el acuerdo de paz, pues, y la violencia que ocurría en el conflicto armado
opacaba otro tipo de problemáticas que seguían existiendo en el día a día, en la cotidianidad de varios centros urbanos. Y pues de las zonas rurales. Entonces, una vez se da el acuerdo de paz, pues empiezan a relucir todas estas problemáticas y todas estas inconformidades de la sociedad colombiana, de una sociedad profundamente desigual, con desigualdades estructurales muy arraigadas también a nuestra sociedad, y pues esas inconformidades se tradujeron en un aumento pues de la movilización social, ¿no? De que las personas empezaron a salir, ya lo venían haciendo, pero se da, digamos, un aumento en que las personas salen a las calles a manifestarse, y distintos movimientos sociales, ¿no? Desde el movimiento de la Minga indígena en el 2018, el paro estudiantil en el 2019, y hasta que llegamos al 2019, a finales de este año, que se da como lo que fue un inicio de un prolongado estallido social que vivimos en el país, ¿no? Se reúnen todos los grupos sociales, todos los movimientos sociales, y damos como un primer paso en esta gran movilización social. Y asimismo, como se da una reivindicación tan grande, lo que empezamos a ver es la, 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 mm, la violencia a la que podía llegar el Estado colombiano, encarnado con sus fuerzas públicas, con la policía en la calle, para reprimir la protesta social. Entonces, ahí tenemos el caso del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Policía Antidisturbios de Colombia. En esos días nosotros veníamos haciendo una investigación que se llama Silencio Oficial, en la que estábamos documentando los 34 homicidios cometidos, en ese momento 33 homicidios cometidos por la fuerza pública en sus 20 años de existencia de este grupo del ESMAD. Y mientras estábamos próximos a publicar esta investigación, Dylan Cruz es asesinado en el espacio público mientras estaba ejerciendo su derecho a la protesta, ¿no? Y eso va a marcar una pauta, porque lo que van a venir los días después, los años después, pensando en el 2020, año de pandemia, y lo que ocurrió este año en 2021, fue un aumento cada vez más dramático de la violencia policial y de las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, que van muy en camino a estigmatizar a ciertas ciudadanías, a estigmatizar a los ciudadanos jóvenes, que además son jóvenes de barrios populares y barrios marginados. Entonces se les identifica como un obstáculo para que este país salga adelante, y entonces se les empieza a perfilar, y eso lo estamos viendo hoy en día con la constante persecución con jóvenes de primeras líneas, con algunos defensores y defensoras de derechos humanos. Y eso pues es muy preocupante. Desde Temblores ONG venimos haciendo un trabajo de registro y de sistematización de casos de violencia policial, y bueno, digamos que eso a muy grandes rasgos de lo que ha venido pasando y lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias, Alejandro. Tenim també una altra companya de Colòmbia, la Marta Isabel Fajardo Pulido. Marta Isabel, de Lazos de Dignidad. Alejandro ya nos ha puesto un poco en contexto de la situación que se vive en Colombia, pero nos gustaría saber un poco más en concreto qué hace vuestra organización y cuál es vuestro proyecto. Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isabel Fajardo, yo soy abogada de la Fundación Lazos de Dignidad. Lazos de Dignidad es una organización defensora de derechos humanos que desde aproximadamente el año 2007 ha venido acompañando a poblaciones marginalizadas, a poblaciones víctimas pues, del conflicto armado y víctimas pues, de crímenes de Estado, pero además también a víctimas de la prisión política en un país donde pues, se criminaliza al que piensa diferente y se estigmatiza al que piensa diferente. Yo quisiera un poco agregar algo que, bueno, a todo ese contexto que Alejandro mencionaba, y es que digamos que lo que sucedió en el último paro nacional, la última fase del paro nacional del 2019, se da a partir también de una serie pues, de ciclos y una serie pues, de contextos sumamente importantes para entender lo que ha sido la protesta social en el país, pero además también para entender lo que ha sido la violencia policial en el país, ¿no? Vemos que ha sido una violencia policial o ha sido un contexto que se ha dado, mejor dicho, en el marco pues, de esa estigmatización a la protesta social, que
que pone en riesgo un poco la democracia en la vida, digamos que en su integralidad, el uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía Nacional, pero además también el uso arbitrario de la fuerza por parte de las estructuras administrativas pues, del Estado, el uso excesivo, indiscriminado pues, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es este cuerpo policial que Alejandro mencionaba, que se usa en escenarios pues, de manifestaciones públicas y amplias, y la militarización del espacio público. Digamos que en todo este contexto, que si bien se da, yo creería que en los últimos 10 años, pues inicia con un gran estallido en el año 2019, en la segunda mitad del año 2019, con las movilizaciones que empiezan a hacer los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes que salen a las calles pues a manifestarse exigiendo una educación digna, gratuita, de calidad, pero que se empieza a prolongar a lo que se conoció como el Gran Paro Nacional del 2019, un paro nacional caracterizado por el uso arbitrario de la fuerza, por la violación de protocolos de intervención y pues lamentablemente por el asesinato de Dylan Cruz, asesinato que hoy prevalece pues en la impunidad, pese a que ya se conoce quién fue el uniformado de policía que disparó directamente a la cabeza de Dylan Cruz y pues le ocasionó su muerte y pues digamos que esto también es otro de los factores que nos llevan también a continuar exigiendo esa reforma policial, una reforma policial que busque garantizar los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y este segundo momento, digamos que este es el primer ciclo, el segundo ciclo se da el año pasado, en septiembre. La noche del 9 y del 10 de septiembre se desarrollaron en Bogotá y en Soacha una serie pues, de acontecimientos en donde la Policía Nacional fue la protagonista, ¿no? Fue este actor que entra a generar un escenario pues de criminalización pero además también de graves violaciones a derechos humanos. Javier Ordóñez era un estudiante de derecho, un padre de familia que fallece, bueno, que asesinan la madrugada del 9 de septiembre en una estación de policía y que producto de este asesinato lleva a que la gente salga a las calles pues a movilizarse y digamos que la noche del 9 y del 10 de septiembre se presentan otros 14 homicidios perpetuados por la fuerza pública. Y el último ciclo de esta gran movilización, de este gran estallido social, inicia el 28 de abril, caracterizado bajo las mismas premisas: uso arbitrario de la fuerza, estigmatización, criminalización, no solamente de los movimientos sociales, no solamente de los movimientos populares, sino que además también criminalización directa a los jóvenes, criminalización directa a los defensores y a las defensoras de derechos humanos, y es por esto que nosotros como Fundación Lazos de Dignidad nos ponemos este chaleco que hoy ven ustedes que traigo puesto, para no solamente denunciar desde los estrados judiciales todo lo que ha venido sucediendo en el país, no solamente para exigir desde instancias internacionales en el marco pues de la incidencia esta reforma policial y denunciar las graves violaciones a derechos humanos que se están presentando en el país, sino que además también nos ponemos este chaleco para salir a las calles y defender la vida y defender los derechos humanos, pero además también defender a toda esta población criminalizada, marginalizada, que ha ejercido de manera legítima su derecho a la protesta social, pero que ha sido víctima de un Estado que los criminaliza, que los estigmatiza, que los perfila y que los juzga. Actualmente, y esto es importante mencionarlo, que pena extenderme un poco con el tiempo, llevamos más o menos un mes de una ola de capturas sistemáticas a jóvenes, a estudiantes, a firmantes de paz que habían venido participando en el marco de este paro nacional, en el marco de todas estas movilizaciones y que hoy están vinculadas a un proceso justamente por hacer parte de estas movilizaciones, ¿no? Entonces nos encontramos esa criminalización del Estado hacia los jóvenes, pero por otro lado nos encontramos que todas estas víctimas de violencia policial que no han recibido justicia y no han recibido verdad porque la mayoría de estos uniformados de policía siguen en las calles ejerciendo sus funciones y siguen perpetuando más violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias. Gràcies, Isabel. Els següents ponents els demanarem que siguin una miqueta més breus en les seves intervencions, que després segur que tindrem temps d'entrar a més profunditat amb el debat. A continuació us presentem el Jandale Roperos de Karapatan Youth Organization de Filipines. Benvingut.
Hello. La Jandale, perdoneu. Hello, I am Jandale Roperos, currently the National President of National Union of Students of the Philippines and representative also of the Karapatan Youth Group here in our country. So I'm going to share the situation, the human rights crisis here in the Philippines. The never-ending trampling on human rights continues under the tyrannical regime of our president, Rodrigo Duterte. The continuing widespread abuse of power stem from Duterte's negligence, irresponsibility, and incompetency. Since the very beginning, his failed war on drugs have caused the Filipinos nothing but fear from the people who are ought to protect us. It gives rise to extrajudicial killings that claim thousands of innocent lives and countless assaults which involve the persons who have vowed to serve and protect the people. This is the National Police of the Philippines. So right now, the Duterte administration is currently undergoing investigation in the International Criminal Court with all these atrocities and all the killings perpetrated during his war on drugs. The human rights situation here in our country is worsening day by day. Activists, people's organizations, and human rights groups are being red-tagged and vilified. It becomes dangerous for us here to criticize our government for its mistakes, incompetency, and disrespect for human rights because once we do that, we are being red-tagged by the state, by the police and military forces, which of course endangers our life, safety, and security. So red tagging here is like a death penalty. Even schools and universities here in the Philippines are red tagged and vilified by the state. Young activists are imprisoned and even killed. Philippines becomes a dangerous place also for our environmentalists and environment activists. Thus, we will forever hold Duterte, our president, and his cronies responsible for all the atrocities that have taken place since the start of this administration. The Duterte and the Philippine National Police failed leadership and betrayal of public's trust will never be forgotten, and the call for justice will not stop until the perpetrators who caused the suffering of the Filipinos are put behind bars. Let us all end impunity. So the situation here in the Philippines is worsening because of this systemic violation, oppression, and repression happening in our country. Thank you. Gràcies, Andel. Finalment tenim l'Abdou Kafor, de Yena Marre, del Senegal. Benvingut, Abdou. T'agrairem que siguis una mica breu en la teva presentació del projecte i després en el debat ja podrem aprofundir en els reptes de futur i el context que viviu al Senegal. Bonjour à tout le monde, je suis Abdou Kafor du Sénégal. Je suis membre du mouvement Y en a marre, c'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen créé en 2011. Donc, nous sommes dans la contestation, mais aussi dans la proposition. À la base, c'est un mouvement qui est né d'un contexte sociopolitique assez difficile. Et depuis, Y en a marre essaie d'organiser et d'accompagner les populations qui ont des problèmes sociaux, qui ont des contentieux avec l'État du Sénégal et ainsi de suite. Donc voilà. Pour être bref, c'est un peu ce que nous essayons de faire depuis 2011. Merci. Moltes gràcies. Doncs entrarem ja a fer ara algunes preguntes més concretes a algunes de les ponents i m'agradaria començar parlant de com aquí la repressió intenta aïllar-nos, així com ho fan polítiques en tots els altres àmbits, perquè veiem també que en l'àmbit del treball se'ns intenta individualitzar, se'ns intenta aïllar de la resta de companyes amb qui podríem organitzar-nos per defensar els nostres drets laborals. En l'àmbit de l'habitatge s'intenten individualitzar els nostres casos i els nostres problemes d'accés a aquest dret en lloc de permetre que ens organitzem col·lectivament per assolir aquest dret col·lectiu. I una mica és la pregunta que m'agradaria fer-li a la Nora. Nora, tu fas el pròleg del llibre de l'Àlex
S. Vitale, que explica com la policia substitueix la figura dels professionals de l'àmbit social i com s'ha situat al davant la possibilitat de retirar el finançament a la policia, que seria el Defund the Police, que hem sentit als Estats Units, i invertir aquests recursos en recursos socials i en salut comunitària. Creus que passa per aquí el futur? Bueno, jo crec que, evidentment, la reforma del model policial és un element que, a més, dins del nostre país genera un debat que ara mateix té força centralitat. És un fenomen necessari, la reforma del model policial, però crec que és una perspectiva absolutament insuficient. El problema a Catalunya, en general al món, a Catalunya amb la qüestió policial no és només el model policial, és la seguretat pública. Tant de bo la solució fos només o radiqués només en una reforma de la policia. Això faria que les coses fossin relativament més senzilles, però el fet és que, evidentment, el model policial és una materialització de la perspectiva, primer, evidentment, de coses molt més profundes com les relacions de producció, etc. O sigui, com la qüestió profunda, diguem, en què se sustenta l'estat modern capitalista, però també de la visió sobre la seguretat que tenen els poders públics i les polítiques públiques. Per tant, i com diu de fet Àlex Vitale al seu llibre, mentre la funció estructural de la policia, no la funció circumstancial, no les seves dinàmiques que poden ser modificades, sinó que mentre la funció estructural a la qual serveix la policia sigui la defensa violenta d'un sistema, doncs cap d'aquestes reformes podrà ser dutes a terme, podrà ser aplicada amb èxit. De fet, als Estats Units, el que més potser ens ha arribat aquí és la qüestió del defund the police, de la desinversió policial, que aquí, de fet, hem fet expansiva. Aquí parlem de reforma del model policial. Allà el defund the police el que proposa és, efectivament, una desinversió de la policia per reinvertir aquesta quantitat, redirigir aquesta inversió a entitats i institucions públiques, socials, que acompanyin algunes de les qüestions que alimenten el que pot ser la inseguretat o la criminalitat o el fet delinqüencial, com és la qüestió de la salut mental, del consum de drogues, etc. Però també hi ha un altre moviment que és Abolish the Police, l'abolició de la policia, que no proposa abolir la policia d'avui per demà i tirar totes les presons al terra, òbviament, sinó que el que diu és que la qüestió és molt més profunda, que les comunitats se les ha desresponsabilitzat de la cura individual i col·lectiva i, de fet, en això consisteix el pacte, el contracte social entre l'Estat i la població quan és l'Estat modern, que és en la desresponsabilització absoluta de la població, de la qüestió de la cura comunitària, que això és el que vol dir, el terme seguretat vol dir sense por, d'alguna manera, o sigui, en el seu origen, doncs es desresponsabilitza la població i el que es diu és que hi ha un pacte d'obediència a canvi de seguretat, a canvi de protecció. Llavors, el que es qüestiona és precisament aquesta desresponsabilització, el fet que les comunitats han de ser capaces o han de tenir més eines per gestionar els conflictes, etc., i excloure aquests cossos que al final no estan orientats a la protecció d'aquestes comunitats, sinó que estan orientats a la protecció d'un determinat ordre públic, que no deixa de ser l'ordre establert i que en realitat no només no protegeixen les comunitats, sinó que reprodueixen les violències que aquestes pateixen. Llavors, als Països Catalans, aquesta onada global de qüestionament, no només del model policial, sinó de la perspectiva hegemònica sobre seguretat, d'alguna manera ens ha arribat, però ens ha arribat d'una forma diferent, que s'ha orientat cap a aquest qüestionament del model policial actual, també perquè hi havia qüestions que eren molt evidents, que eren com les més visibles a nivell de dinàmiques policials i que sí que ens hem vist en cor des d'una mica els moviments socials, el teixit associatiu, etc., o les esquerres així més transformadores, d'abordar. Com és, per exemple, tota la crítica als abusos policials i a la repressió a la dissidència política i fins i tot a certs subjectes vulnerabilitzats com és la població migrada, la població sense papers, etc. Tota aquesta crítica ferotge o propostes que van a pal·liar aquesta cara més visible i més amarga de la repressió policial o de les dinàmiques
policials, com són tota la qüestió de l'armament letal o que provoca lesions brutals, la qüestió de la dissolució de les unitats que de forma més evident perpetren aquesta violència contra les comunitats i contra la dissidència política i contra les persones en general, la col·locació de càmeres a comissaries en el seu moment per reduir la incidència de la tortura, que era un fenomen existent, i del maltractament policial, la millora dels circuits d'atenció a violències, perquè un dels fets més visibles també és la revictimització a les persones que són víctimes de violències, per exemple, de gènere o LGTBI-fòbiques a les comissaries, i la fi de les batudes racistes. Són propostes que ens hem vist en cor d'enfrontar i de llançar. I que hem pogut una mica esgarrapar mentre no comencem a trencar aquest mur, aquesta fal·làcia absurda que envolta l'elit designada per parlar de seguretat i per assenyalar quines amenaces s'han d'enfrontar i com. D'alguna manera, mentre no trenquem aquest mur, mentre no comencem a assumir que no tenim res a dir sobre seguretat, al revés, que tenim moltes coses a dir sobre seguretat, doncs són les propostes que ens hem vist una mica forts com per llançar o fortes com per llançar. Però el fet és que, com deia, és una fal·làcia. La seguretat no és un camp tècnic, no és un camp objectiu que està vinculat absolutament a la protecció front als delictes, sobretot els que amenacen la propietat privada, que bàsicament és en el que es converteix la policia en els estats liberals i de la qual només han de parlar experts que, curiosament, a més parteixen sempre de les mateixes premisses. La seguretat és una qüestió molt més vivencial, molt més subjectiva, és una qüestió absolutament política de la qual no han de parlar només experts, sinó que les activistes, les persones que estem organitzades de qualsevol manera, tenim una consciència sobre la necessitat de gestionar els conflictes i de generar seguretat a les nostres comunitats tant o més substancial com la que poden tenir les persones expertes. És veritat que aquestes premisses amb les que se'ns presenta la seguretat se'ns presenten com a inqüestionables i nosaltres també ens sentim moltes vegades incapaces de traspassar aquest topall que és la lluita contra el delicte. Està molt bé el que em dius, vull dir, està superbé que gestionem els conflictes a les nostres comunitats, però aquí hi ha una qüestió que és el fet delinqüencial, la criminalitat, i això d'alguna manera s'ha d'abordar. I la forma més ràpida i més eficaç és amb la policia. Aquest és una mica el discurs amb el que ens trobem en un context, per altra banda, en el qual, i fa una setmana van sortir noves estadístiques, vivim en una de les societats més segures del món, en un dels continents més segurs del món, i tot i així ens sentim més insegurs que mai. Les nostres veïnes se senten més insegures que mai. O sigui, aquest és el nostre context. Per una banda, això ens dona eines per dir la lluita contra la criminalitat és una qüestió, però és una qüestió que s'ha de reduir a la importància real que això té, tenint en compte que no és que vivim això en un dels contextos més segurs del món, però per altra banda aquesta percepció d'inseguretat que tendim d'alguna manera a menysprear, això és una percepció, no és un fet real. És un punt del qual és necessari partir. La percepció de seguretat genera inseguretat i, per tant, és una qüestió que cal abordar també, malgrat que les estadístiques ens diguin una altra cosa. Sobretot per això, perquè la criminalitat no només és un fet que se sobredimensiona absolutament, sinó que la tasca policial, aquesta que ens diuen, em sembla superbé, però la tasca policial és necessària perquè això no ho sabem abordar o no tenim les eines per abordar-ho, resulta que, com diu Vitali al llibre, és un percentatge relativament molt més petit o molt menys significatiu de la tasca policial del que podem pensar. La lluita contra el delicte no representa un gruix de les funcions policials, al contrari del que molta gent creu, sinó més aviat al contrari. La funció de la policia està molt més basat des de la seva creació, no és un fenomen nou, en la neteja i la desinfecció de tot allò que fa brut, que fa nosa o que molesta el sistema, que no passa a la lluita contra el crim. I hi ha mil manifestacions quotidianes que ens indiquen això. Ell ho assenyala, en aquest cas Vitali, des de la seva experiència personal a l'Aliança de Persones Sense Llar a San Francisco, que és una perspectiva evidentment específica i no del tot extrapolable, perquè en el cas dels Estats Units la policia neix per assegurar els privilegis dels esclavistes, i aquí neix amb el pas del feudalisme a l'estat absolut perquè les autoritats que dirimien els conflictes, que eren els senyors feudals i l'Església, ja no tenen l'autoritat que tenien. Hi ha tot el fenomen del creixement urbà i apareixen nous subjectes
com les organitzacions obreres o els treballadors organitzats, però també els rodamons, els captaires, les putes, etc. Tota una sèrie de subjectes que no eren productius i als quals s'havia de perseguir. Aquest és el context en el qual neix la policia a Europa amb el pas de l'estat liberal, doncs comencen a ser bàsicament els cossos que mitjançant la violència protegeixen la propietat privada i especialment la propietat privada d'alguns. I aquí a Catalunya apareixen sobretot per perseguir bandolers. Aquest era el context. I avui és la força que protegeix el projecte depredador del mercat. I això té un vincle, o sigui, explica la qüestió securitària des d'on han de partir també les visions securitàries o de la seguretat des de l'esquerra transformadora o des del teixit associatiu, etc. Quan la creixent desigualtat econòmica, la desinversió en polítiques socials, la desaparició de l'estat del benestar, la desregulació dels estats, el que han generat és una situació de desemparament col·lectiu, d'esquinçament dels vincles col·lectius, d'individualisme extrem, que ens ha abocat a aquesta inseguretat, a aquesta sensació de que ningú ens protegeix, de que ja no ens protegeixen ni les nostres veïnes. I aquest és el context en el qual operen aquestes polítiques de seguretat. Quan, a més, ell observa també com la manca de recursos en l'accés a l'habitatge, a l'àmbit laboral, a la salut mental o als processos de deshabituació del consum de drogues, que són claus no només en la lluita contra les violències comunitàries, sinó en la pròpia lluita contra el delicte, perquè moltes vegades els delictes estan absolutament vinculats a aquestes situacions, a la manca d'alternativa de recursos econòmics, al consum, a la salut mental, etc. Com per moltes persones que viuen en aquests contextos d'exclusió social, la seguretat i l'ordre públic són l'única política pública disponible, perquè no hi ha polítiques de salut mental, perquè no hi ha polítiques efectives o amb una inversió forta de deshabituació del consum de drogues, etc. I la policia és l'únic vincle amb l'Estat que tenen moltes comunitats, ja no només comunitats així, sinó, per exemple, persones que no tenen el mateix accés als recursos públics que tenim nosaltres o a les institucions públiques. La policia és el seu únic vincle amb l'Estat. Ja acabo, Marc, no sé si... Com deia, en aquesta situació en la qual hi ha una sensació d'anomia, d'inexistència de codis, molt més enllà que la criminalitat, com deia, sigui un fet relativament sobredimensionat, sí que hi ha un fet objectiu, que és aquesta sensació d'anomia, d'inexistència de codis i de normes socials, de vulnerabilitat, que al final genera un trencament emocional i un empitjorament també de les condicions i de la salut mental de la classe treballadora, i que és absolutament evident i que, per tant, s'ha d'actuar sobre això, malgrat que, com deia, no hi hagi un fet delinqüencial realment fort. I en aquesta situació és molt fàcil caure en la trampa d'exigir més i millor policia, de justificar l'expansió ingent de les funcions policials, que crec que ha de ser un dels puntals de la qüestió de la reforma policial. No només ens interessa que s'acabi amb la Brimo, és que la policia fa tasques com, per exemple, vigilar que la gent no faci foc a les rieres, coses que podrien absolutament o que podrien perfectament fer persones que no es dediquen a reproduir el poder punitiu. En aquest cas, crec que és una qüestió clau. I la qüestió d'agafar-nos a la reforma policial com un ferro roent per assegurar unes mínimes condicions de respecte als drets humans, que ho entenc i ho puc compartir, o de democratització de rendiment de comptes, no ens ha de fer incapaces de proposar una alternativa de seguretat tangible que sigui aplicable també i que pugui començar a ser aplicable aquí i ara, com poden ser mesures de reforç de la salut mental, la qüestió de tota la revisió de la guerra contra les drogues i contra el terrorisme, que el que ha fet ha sigut generar una repressió i una vigilància absoluta de certes comunitats i una mica de responsabilitzar les comunitats en la gestió dels seus propis conflictes i de les violències que les travessen, i de construir això, aquesta acció política de forma quotidiana, com deia, per transformar les condicions de vida material de les nostres veïnes i per reteixir aquests vincles que al final tenen una incidència absolutament brutal en aquesta percepció de desemparament i d'inseguretat. Amb l'objectiu, i acabo, òbviament, fer retirar aquesta policia i aquest poder punitiu dels nostres carrers i de les nostres comunitats. Gràcies, Nora. Com comentava la Nora, partim d'un relat sobre el model de seguretat que en les societats democràtiques desenvolupades
es fonamenta sobre unes premisses que no es posen en discussió i que sota el principi de la defensa de drets i llibertats dels ciutadans, el que es fa des de les polítiques públiques al final és legitimar estructures corporatives que són creades per defensar el model capitalista i no precisament aquests drets i interessos de la ciutadania. En aquest sentit, per exemple, els avenços tecnològics multipliquen les capacitats de control que té la policia, a més, cada vegada de maneres més barates, a un cost menor, vigilant-nos a través dels telèfons, seguint a la gent, generant bases de dades molts cops il·legals. Trobem també una policia fortament militaritzada que fa ús de pistoles Taser, que fa ús de bales de foam, y me gustaría ahora introducir al Alejandro y la Isabel. Os voy a pedir si es posible que os repartáis 10 minutos para intervenir entre los dos. Puede empezar Alejandro y seguir Isabel. Como comentabais, la pasada primavera y verano, Colombia ha sido noticia a nivel internacional por las movilizaciones ciudadanas con una gran presencia juvenil y por la brutalidad policial para reprimirlas. Desde Temblores ONG y Lazos de Dignidad, por ejemplo, como habéis comentado también, hacéis mucho trabajo para denunciar estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Me gustaría que pudierais explicar sobre qué base se legitima esta violencia policial en el marco internacional y cuál es la respuesta ciudadana en estos casos que ya habéis empezado a apuntar un poco antes, pero que podáis extenderos un poquito más. Bueno, muchas gracias. Algo pues muy importante para tener en cuenta es que pues en Colombia tenemos una policía sumamente militarizada, que se rige bajo una doctrina que tiene que ver con lo que les mencionaba ahorita del conflicto armado por el que atravesamos en este país, ¿no? Entonces es una policía que se ha vuelto un actor en el conflicto armado, que ha estado, digamos, en toda esta cuestión de combatir a las guerrillas y a los grupos disidentes, y eso le ha dado un carácter de ser una policía militarizada, ¿no? Que también ha tenido un rol, digamos, muy represivo y muy violento en todo esto de la lucha, de la guerra contra las drogas. Y eso lo digo porque eso marca, digamos, el tipo de policía que tenemos. En Colombia es una de las pocas policías, es la única policía en Latinoamérica que no pertenece al Ministerio de Interior o a otro ministerio, sino que pertenece al Ministerio de Defensa. Y eso va a marcar que es el mismo Ministerio del Ejército Nacional, ¿no? Que, digamos, pensamos que la policía en teoría es un cuerpo civil o debería ser un cuerpo civil y según nuestra Constitución así lo es, pero en la práctica y también en el aparato institucional pues pertenece al Ministerio de Defensa, que pues es como un ministerio de guerra, ¿no? Entonces eso va a marcar un poco el papel de la policía, que está muy ligado con esta búsqueda de un enemigo interno constante, que obviamente tiene unas raíces con el conflicto armado, y es perfilar a ciertas ciudadanías que son consideradas como un obstáculo para que el país salga adelante, ¿no? Entonces se perfilan y se identifican a ciudadanías históricamente vulneradas, como lo son la población LGBT, como lo son los consumidores y usuarios de sustancias psicoactivas, por ejemplo, como lo son los jóvenes populares, también las personas que se visten de determinadas formas, y entre esas también las personas que han decidido salir a exigir sus derechos y a reclamar sus derechos en las calles, ¿no? Y hacer una actividad de ocupar las calles y de ejercer también su derecho a la ciudad de transformar las calles desde la reclamación de mejores garantías de vida, ¿no? Y entonces se empieza a ver también, no solamente la policía, es todo un entramado de actores que tienen una incidencia en la opinión pública, como lo son los medios de comunicación, como lo son los mismos políticos, el mismo partido de gobierno de extrema derecha que se encuentra en este momento en el poder en Colombia, que empiezan a legitimar este tipo de actos, ¿no? Hay unos cuerpos sobre los cuales sí puede recaer la violencia estatal y sobre los cuales es legítimo, según estos discursos. Entonces lo vimos, por ejemplo, cuando el Estado asesinó a Dylan Cruz en el 2019, que es un video muy famoso en el que se ve que el agente del SMAT disparó directamente
la nuca de Dylan, a la cabeza, y lo que empezaba a salir en los medios de comunicación era que Dylan se había atravesado ante la bala que había disparado este agente del SMAT. Y esto va a marcar, digamos, toda una narrativa que llegó a las protestas del 28 de abril, ¿no? Que habían unas personas que estaban ejerciendo violencia en las protestas, que eran vándalas y terroristas, porque eso es lo que está pasando, se está acusando a personas hasta de terrorismo, que es un crimen muy grave, cuando pues efectivamente no es terrorismo lo que se estaba cometiendo. Entonces empieza toda esta narrativa de que además la protesta social está volviéndose un obstáculo también económico para el país, que los bloqueos están generando hambre, cuando lo que la gente está pidiendo es que deje de haber hambre, ¿no? Porque el hambre ya está, ¿no? Y el hambre ya venía de años atrás, pero con la pandemia aumentó muchísimo. La pobreza monetaria en el país, según cifras del Departamento Administrativo de Estadística, pues llegó casi que al 40%, o sea, casi que la mitad del país se encuentra en pobreza monetaria, y todo esto es lo que se vio en las calles, ¿no? Todo ese malestar y ese inconformismo. Y la respuesta, pues, fue un Estado represivo, un Estado que argumenta y de nuevo empieza a expresar que hay unos cuerpos que no, digamos, son legítimos de ser defendidos por el Estado. Y entonces, pues, esta narrativa empieza a volverse parte del día a día, y del objetivo de legitimar este tipo de violencias. Desde Temblores ONG, justo ayer estábamos lanzando este informe que se llama Tiros a la Vista, que es sobre las lesiones oculares en el marco del paro nacional. Porque ¿qué vimos? Que ya había esta práctica que en España también existe y es, digamos, una práctica internacional. Ya existía en Colombia de disparar directamente a los ojos de los manifestantes, pero nunca habíamos tenido tantos casos en tan poco tiempo. En los meses de paro nacional tuvimos 103 casos, y esto nos muestra una práctica de querer lastimar y dejar una herida de por vida en los manifestantes. Si bien no te asesinan, te van a dejar una herida de por vida que te va a estigmatizar y que te va a generar un trauma en un montón de espectros de tu vida durante lo que vendrá después. Entonces, se ve cómo evoluciona la represión estatal y se ve cómo evoluciona estas prácticas bajo un discurso que los intenta legitimar y que está arraigado a las raíces de esta institución que está constantemente buscando un enemigo interno al cual reprimir. Dejaría por ahí. Gracias, Alejandro. Isabel, si puedes continuar. Bueno, son como varias cosas, sumado un poco a lo que Alejandro me mencionaba, y es que sí es importante un poco entender cómo, o bueno, cuál es esa naturaleza de la policía en nuestro país, y es que justamente es una policía netamente militarista, netamente, digamos que con una formación que permite un poco legitimar esas acciones que desarrollan en diferentes escenarios, como lo es sobre todo en el escenario de la protesta social. Puntualmente quería hacer referencia como algunos temas. Lo primero es que ese SMAT, ese Escuadrón Móvil Antidisturbios que mencionaba Alejandro y que yo mencionaba en mi intervención inicial, surge en 1999 de manera transitoria. Y cuando surge de manera transitoria, surge a propósito de esta política militar, de esta política del enemigo interno, de llevar ese conflicto armado que estaba pues sucediendo en las zonas rurales del país a llevarlo a las ciudades, ¿no? Es decir, ese enemigo interno ya no era únicamente estas organizaciones, estos grupos alzados en armas que se encontraban, digamos que en las zonas rurales del país, en el marco pues de todo el conflicto armado, sino que se empezó a ver como enemigo interno a los y a las ciudadanas que estaban también en las calles movilizándose, a los jóvenes, a los estudiantes y demás, ¿no? Entonces, surge de manera transitoria, pero en el marco de esta política de criminalización, en el marco de esta política del enemigo interno, pues dejó de ser transitorio a permanecer de manera
constante en el tiempo. Digamos que esto es importante tenerlo presente porque el Escuadrón Móvil Antidisturbios es quien de manera reiterada y sistemática ha ejercido más violencia sobre los y las ciudadanas y es quien, digamos que ha perpetuado toda esta violencia en las calles y en los escenarios de movilización social. Pero con este nuevo ciclo de protesta, con este nuevo ciclo de movilización, incluso también con esta pandemia, con lo que fue el COVID-19 en nuestro país, pues empiezan a haber otros patrones que se empiezan a desarrollar en el marco pues, de esta violencia policial. Si bien Alejandro lo mencionaba, uno de los patrones son las lesiones oculares que son, que se dan a partir del uso de armamento con alto grado de letalidad, pese a que los manuales de policía mencionan que estas armas son armas de baja letalidad y que no pueden pues, ocasionar todas estas lesiones. Pero desde el 2018 hemos venido registrando más de 128 casos de lesiones oculares que se desarrollan o que se dan, sobre todo pues, en estos ejercicios de movilización, pero además también sobre jóvenes que protestan y que se encuentran pues en las ciudades o que hacen parte pues de movimientos sociales y estudiantiles. La violación de estos protocolos en escenarios de movilización social han permitido que se desarrolle un uso desproporcional de la fuerza y un uso desproporcional de la fuerza que incluso ha llevado a que en escenarios de movilización social se utilice armas de fuego que están completamente prohibidas en el marco pues del desarrollo de todos estos ejercicios de movilización y que son las que ocasionan estas 35, algunas de estas 35 asesinatos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios que mencionaba Alejandro, pero además también son las que ocasionaron estos 14 homicidios el 9 de septiembre y el 10 de septiembre del 2020. En el contexto de COVID-19, la gente igual salía a las calles porque estábamos exigiendo en nuestro país una renta básica universal, una renta básica que permitiese suplir de manera digna todas estas necesidades que se daban en el marco del confinamiento, pero la respuesta del Estado fue legitimar el uso de la fuerza para mermar y controlar a la ciudadanía que salía a las calles a movilizarse, ¿no? La militarización de las ciudades, la militarización de los espacios públicos, militarización que se hace, digamos que en el marco pues de esta policía militar, pero además también del Ejército Nacional en las calles. Yo quisiera pues también añadir que justamente toda esta represión hacia los jóvenes, toda esta represión hacia la juventud también se da en el marco de esta política que tiene el Estado del derecho penal del enemigo, ¿no? Derecho penal del enemigo que se ha encargado de criminalizar a la juventud, que se ha encargado de criminalizar a los firmantes de paz. Desde que se firmó el acuerdo de paz, nos hemos dado cuenta o se ha evidenciado que esta población firmante también ha sido criminalizada. Y muestra de ello fue lo que pasó en mayo y agosto del 2021. Luego de los escenarios de movilización, 2 firmantes de paz fueron criminalizados, fueron judicializados y en este momento se encuentran uno privado de la libertad, otro asumiendo su proceso pues en la libertad, pero se encuentran vinculados a un proceso judicial por exceso en la protesta social, ¿no? Esta criminalización a los jóvenes también se ha dado a partir, de todo este ejercicio arbitrario de la fuerza, porque en Colombia hay unas figuras que son sumamente represivas para la protesta social y que se dan en el marco de esta violencia policial y del uso pues de la policía en diferentes escenarios, ¿no? Un traslado por protección es una figura que se da para criminalizar la protesta social, una figura administrativa que ha sido pues mal usada, privar de la libertad a los jóvenes, usar esta fuerza
de la policía contra quienes defendemos la vida y contra quienes defendemos los derechos humanos, pero además también, y en el marco de toda esta exigencia que nosotros hemos venido teniendo en el país de la reforma policial, el acuerdo de paz ha sido fundamental y es fundamental para nosotros. El punto 2 del acuerdo final, firmado entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, menciona que se debe hacer una ley estatutaria para la protesta social, pero además también digamos que garantías para el ejercicio de la oposición política que parten de esa reforma policial, una reforma policial que nosotros creemos pues se debe dar a partir de una democratización en la policía, de una reestructura en términos de la naturaleza jurídica de la policía y demás, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar todo este contexto porque han sido unos patrones que han sido sistemáticos y que se han venido y que continúan dándose en el marco de la movilización social, pública y constitucional, ¿no? Entonces, creo que muestra de ello de este aparato represivo del Estado que se traduce por un lado en desplegar todo el aparato judicial para criminalizar a la juventud y a quienes se manifiestan, pues por otro lado se da a partir de este uso legítimo, ¿no?, de la fuerza que tiene el Estado y que se le endilga a la Policía Nacional, pero que se le endilga y se da y se traduce en todos estos crímenes de lesa humanidad, porque para nosotros son crímenes de lesa humanidad y estas pues violaciones a derechos humanos con el asesinato de Dylan Cruz, con el asesinato de estos 14 jóvenes el 9 y 10 de septiembre, pero además también con el asesinato desde que inicia el paro nacional en 2010, el 28 de abril del 2021 hasta registro pues de agosto del 2021, más de 80 homicidios perpetuados en su mayoría por la fuerza pública. Entonces nos estamos haciendo la pregunta acá, Isabel, ¿quién está dando la disculpa, orden? si puedes ir terminando, por favor. Sí, ¿quién está dando la orden para disparar y quién está dando la orden para que la policía cometa todas estas graves violaciones a derechos humanos? Gràcies, Isabel. Ens parlaven els companys de com l'Estat veu com un enemic intern la població que es mobilitza, no? I justament aquí també veiem com la Generalitat és acusació particular contra molts manifestants que surten al carrer i els arriba a demanar penes de presó. Precisament en la situació actual d'una major retallada de drets cada vegada i d'un empitjorament de les condicions de vida, és necessari per l'Estat un major control social i una major acció repressiva, i això és així en qualsevol sistema de desigualtat. M'agradaria preguntar a la Jandale quina és la situació a Filipines, sobretot tenint en compte que l'autor de la fi del control policial també anuncia en el llibre com el Sud Global ha servit de laboratori per provar mecanismes de repressió. I m'agradaria si ella ens pot explicar una mica si creu que això és així i vincular-ho amb la situació que estan vivint allà. Okay. To adapt from the situation I have mentioned a while ago, in our country, the state is taking advantage of its power, the stamped Congress, and railroaded laws and policies that further repress the people, repress our press freedom, and legitimize red tagging and vilification. For example, there is this passage of the anti-terror law, which is being utilized by the state police and military forces in tagging activists as terrorists and discrediting the legitimate cause of the people. The government and police forces are using these laws to file trumped-up charges against activists, and all these atrocities are brewing because there is a growing sentiment against how the government is running this country. Protests and social movements are conducted almost every day due to corruption, political dynasties, war on drugs, and incompetent response to the pandemic, health crisis, and socio-economic crisis. Even our president is encouraging the police force for shoot-to-kill order. Even he is just stating that as a joke, it will reflect on the actions of the national police, on the atrocities of the national police, especially on the killings during the war on drugs. So as I can see here from
Well, for me, repression is really happening here in our country. It is also happening all over the world, be it in the global south or north, even in developed or developing countries. Hello? Am I audible? Hello, am I clear now? Us sentim. Podeu continuar, si us plau. Okay. Where am I? So, okay. For example, here developed or developing countries, first world or third world countries, including especially the Philippines, repression is happening as long as the ruling class wants to stay in power and utilizing a reactionary government to leech off from the people. Then if this happens, then repression will continue. I don't know if mechanisms of repression are put to test or the global south is experiencing as laboratory beds for these tests. But nonetheless, it is really happening because some leaders are using their power, control, and wealth to remain in power. Even mobilizing the police and military to sow fear and repress the people. Criticism to the government is criminalized here in our country or penalized in whatever forms. So for me also, repression is most rampant, especially in developing countries, where most natural resources and manpower are exploited by big foreign businesses. That's what the Philippines is. It's very rich in natural resources, and people in our country and in these and the countries in the global south are being sourced for cheap labor force. Of course, this is repression, this is exploitation and crisis. Every crisis generates resistance, and this resistance is opposed with militarization, military rule by the government, oppression, repression, and exploitation, perpetrated as well or reflected as the actions of the ruling class. Any reactionary government, even in the global north, will repress and oppress its people. Yeah, that's it. Thank you. Moltíssimes gràcies. Per acabar, farem l'última pregunta a l'Abdou Khafor. Si ens pogués explicar una mica quina és la situació al Senegal, ja que abans no ha pogut estendre's tant, en comparació una mica amb el que ja han explicat les companyes. I abans d'introduir-lo, dir que IENAMAR es tradueix com Estem farts i és un moviment polític però que compta també amb la particularitat que du a terme accions i compta amb personatges reconeguts de l'escena musical hip-hop senegalesa. Li voldria preguntar també quines potencialitats creu que té unir la protesta i la música. Abdou, endavant. Merci pour ces précisions. Malheureusement, vous m'avez un peu alerté sur le temps, donc je n'ai pas pu revenir sur ça, sur les composantes du mouvement IENAMAR, malheureusement. Et oui, pour revenir à ta question, la situation actuellement dans notre pays en ce qui concerne les violences policières, quel modèle? Moi, je vais beaucoup plus parler de notre modèle de police aujourd'hui et un peu plus peut-être des mécanismes de répression qui ont été mis en place par la police. Déjà, nous partageons avec beaucoup de personnes ici, comme Alejandro l'a rappelé et Jandel aussi, comment dire encore, cette mise en place de lois visant à criminaliser les manifestations, à vraiment ériger les activistes ou les militants en des terroristes. Et c'est quelque chose de très fort. Récemment, notre pays a voté cette même loi. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous pose vraiment problème dans notre pays en ce qui concerne la police, c'est la perméabilité aujourd'hui de notre police. Le degré de perméabilité. Aujourd'hui, on assiste à comment dire, si je peux traduire en des droits humains, c'est l'intégrité de la police qui est aujourd'hui mise en cause. Aujourd'hui, on voit différents corps, d'autres forces
intégrer la police, qui n'ont pas les prérogatives, qui ne sont pas censés, qui n'étaient à la base intégrer la police, comme vous le verrez plus tard. Aujourd'hui, on est dans un espace où tout le monde, que ce soit les personnalités politiques, les personnalités religieuses, ont la possibilité de mobiliser des forces disparates, équipées et bien armées même, qui sont de vrais agents de la violence en fait. Et nous le constatons, nous l'avons constaté récemment lors des manifestations en mars, c'est que et c'est là où c'est très dangereux, ce ne sont même plus les opposants, mais c'est le régime en place aujourd'hui qui mobilise ces agents de force-là, qui ne sont pas des policiers à la base, mais qui sont de simples citoyens qui sont comme ça, qu'ils arment et qu'ils font intégrer les polices, qui se manifestent, qui répriment les populations aux côtés de la police. Donc, c'est un peu ce qui est bizarre au niveau de notre police. Et je ne sais pas si j'ai la possibilité, mais j'aimerais vous partager peut-être mon écran pour vous montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la vidéo. Si vous ne la voyez pas, vous me dites s'il vous plaît. Sí que ho veiem. OK. Là, vous voyez, ça, ce sont personnes-là qu'on appelle des nervis, en fait. Donc, vous les voyez tabasser des jeunes. Et ils sont là, aux côtés, lors des manifestations, à brutaliser les jeunes, à violenter les populations. Et ça se passe quand même aux yeux de la police. Et c'est ce qui est malheureux. La police assiste à cette brutalité-là qu'on exerce sur les populations sans broncher, sans rien dire. Et c'est quelque chose qui pose exactement problème dans notre pays. Désolé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas. Est-ce que vous arrivez à voir la vidéo? Moltes gràcies. Sí, més o menys el veiem. Bon, voilà, c'est des illustrations que j'essaie de vous montrer parce que vous gens-là ne sont pas des policiers en fait. Et ils ont intégré la police. Donc, vous les voyez avec des pick-up manifester, réprimer les manifestants aux côtés de la police. Derrière, c'est une fourgon de la police. Et malheureusement, la police est complice dans cette situation-là. Donc, ça, c'est juste pour revenir un peu à notre modèle de police qui est quand même un modèle qui reste un modèle colonial. Nous avons une police qui était à la base, si on se réfère au modèle, à son modèle initial, c'est que c'est une police qui visait à surveiller les corps, à surveiller les mouvements politiques, à surveiller les partis politiques. Donc ça, aujourd'hui, c'est une problématique. Et cet héritage colonial de notre police nous rattrape aujourd'hui. Et notamment quand on voit la possibilité de mobilisation de force de certains acteurs dans la police, ça nous renvoie quand même à cette époque coloniale où les Européens qui étaient chez nous avaient la possibilité de mobiliser une force qui pouvait les protéger quand ils se sentaient entre guillemets en danger pour exercer de la violence sur les Noirs. Et aujourd'hui, malheureusement, la police qui était légitime n'avait aucune possibilité de redresser ces Européens-là. Donc, vous voyez un peu cette disproportion en fait des rôles et des devoirs. C'est aujourd'hui la même chose qu'on est en train de vivre au Sénégal, seulement à des degrés un peu différents. Aujourd'hui, c'est-à-dire les acteurs ont la possibilité de mobiliser de la force et l'intégrer au niveau de la police sans qu'il y ait problème. Et tout simplement quand il s'agit de violenter, quand il s'agit de réprimer les populations. C'est à ce niveau-là où on en est avec la police, et pour toujours continuer sur ce modèle de police qui est quand même étrange, c'est que nous avons une police qui n'est pas vraiment bien formée sur le plan du respect de la dignité humaine et de l'intégrité.
physique des personnes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Notre police manque de formation. Les jeunes qui sont issus de notre police ne sont pas du tout formés. Et ça se traduit par une violence inouïe, par des agressions qui sont à tous les jours, qui se manifestent tous les jours à travers leurs interventions lors des manifestations ou seulement lors d'arrestations. Aujourd'hui, à mars, on parle de 13 personnes mortes et plus de 560 personnes blessées. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de policiers arrêtés ou de policiers révoqués. Donc, vous voyez à quel niveau notre police est exempte de tout reproche, soi-disant. Aujourd'hui, notre police n'est pas sanctionnée. On ne sanctionne pas notre police. Et ça, c'est quelque chose de grave et fondamental. Donc, pour un peu à cette question, c'était un peu ça. Pour faire un point sur l'état de la police au Sénégal. Moltes gràcies, Abdú. No sé si disposarem de suficient temps per fer tot el debat. Hem d'acabar a 2:15 molt puntuals. D'acord, doncs potser farem aquesta part directament, però abans d'això, avui contem entre nosaltres amb una defensora dels drets humans de Filipines i volíem parlar amb ella. Em passaré un momentet a l'anglès. We have here today with us a human rights defender, and thank you for being here with us today. I would like to ask you something, if you don't mind. And I don't know if you've been here for a while, and if you know how People Organization is here against repression, but maybe you can explain us about how People Organization is in your country and something that we could learn about it and applicate it here in our struggle. Thank you. Maybe you can take the microphone. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Soy Zarina Musni. Soy abogada de Filipinas, abogada de derechos humanos. Pero yo aprendo poco a poco español, so thank you for translating later on. But to answer your question, yes, I have been informed of, I have been aware of the situation here in Spain. But we find the situation in the Philippines is much more similar with the situation in Senegal and in Colombia, whereby the human rights defenders are being tagged as terrorists. Maybe poco lola in the traduction? Oh, no. Vale. Oh, vale. And so one of the things that the repression, how repression is being manifested in the Philippines is in the form of trumped up charges or false and fabricated charges in court. We see this as a weaponization of the law, meaning the police and the military use the law against the human rights defenders, such as the youth, so that the police and the military file complaints and make false and fabricated charges against human rights defenders. And these are not ordinary crimes. These are not crimes for theft or just stealing or whatever, no? These are crimes that are heinous crimes, non-bailable, no fianza. So that when the police and military file for these cases in court, immediately the courts, because of pressure from the government, issue the warrants of arrest. And so the police go to the houses, go to the police, go to the offices of human rights defenders, such as Jandel from the National Union of Students in the Philippines, and arrest them. In the middle of the night, a las 3 en la mañana. If not arrest, they kill them. So this is the situation this is just a form. No, this is just a form of repression in the Philippines. Weaponization of the law.
That is why human rights defenders and human rights lawyers must work together. Because not only are human rights defenders being jailed, being arrested, being killed, but also human rights lawyers ourselves. So we see that the pattern of repression in all countries, as our participants here have said, Senegal, Colombia, and all around the world, these methods of repression are being used against dissenters and human rights defenders. So I think here in Spain, you have a different scenario, but I think we can work on learning about what the laws can do and how it can be manipulated against us. We all have to study how we have to address this problem. I think that would be all of my intervention. And thank you so much for the time and for your invitation here. Congratulations to the youth of España and in Catalan. Muchas gracias. Imagino que moltes ja haureu entès perfectament el que l'acompanya, però bàsicament el que ha vingut a dir és que ella és conscient de la situació que es viu a l'estat espanyol respecte a la policia i que consideren que la seva situació és potser més similar a la que explicaven les companyes de Colòmbia i Senegal, perquè les defensores de drets humans allà són víctimes de muntatges policials, d'empresonament i assassinats selectius, amb càrrecs prefabricats, amb una inexistent separació de poders en les quals els jutges emeten ordres d'arrest i d'empresonament per ordre del govern i bàsicament aquest ús parlava d'aquest ús de la llei contra les defensores. D'acord, doncs tenim 10 minutets per acabar. No sé si alguna persona del públic voldria intervenir, fer alguna aportació o fer alguna pregunta a alguna de les ponents. Crec que tenim un micròfon disponible per qui vulgui parlar. Una de les preguntes que volíem treure al debat, si ens hagués donat temps, era quin seria el model policial que nosaltres voldríem, si és que n'hi ha algun. No sé si sobre aquesta qüestió voleu introduir alguna idea o voldríeu preguntar a alguna de les ponents com es planteja aquest debat. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, bueno, llegué un poquito tarde a la charla. No, quería comentar que las situaciones de abuso policíaco, bueno, que en las manifestaciones se da mucho, ¿no? Y siempre hay videos y tal, pero siempre he pensado que se tendría que hacer como un mecanismo ciudadano para evitar esas situaciones, ¿no? Entonces, he visto como muchos momentos en los que el policía, con el abuso de autoridad, va, interroga, somete a ciudadanos que no sé si tendrán o no que ver, que muchas veces es gente inocente o migrante o situaciones así, y que creo que se tendría que hacer un mecanismo en las que todo ciudadano que presencie un acto así tendríamos que estar grabando con video, porque de esa manera el policía se limita. Alguna vez me pasó que estaba viendo a un chico negro que lo estaban ahí interrogando, no sé qué. Entonces saco mi móvil, le digo, oye, disculpa, voy a grabar, digo, solamente para saber que estás haciendo el protocolo correctamente. En ese momento el policía se saca de onda y le quería registrar sus cosas, toma la mochila y se la entrega y le dice, ya está, ya te puedes ir. Y fue contra mí y me dijo, quiero tu DNI, bueno, tu identificación, porque si tú haces mal uso de esto, tal, puedes tener consecuencias, o sea, como amenazándome, ¿no? Y se portó como muy prepotente. El chico dijo, yo no me voy hasta ver qué pasa con ella. Bueno, estuvimos discutiendo, no sé qué. Yo todo el tiempo así como muy tranquila, debatiéndole, pero sin alterarme, porque eso es lo que buscan, que te alteres y te confrontes, ¿no? Para tener justificación de detenerte o lo que sea. Y bueno, al final todo quedó grabado,
no pudieron hacer nada. Pero bueno, fue un buen ejercicio, o sea, ni publiqué ni nada, pero fue un buen ejercicio de cómo el policía, si nadie testifica eso, hacen abuso de autoridad, ¿no? Y si entre ciudadanos al menos grabamos, ya no sé si se va a publicar o no, pero si hacemos ese tipo de actos, podríamos cambiar un poco esta situación. Bueno, es una idea, ¿no? Que tendremos que ver como mecanismos de cómo intimidar también al policía, ¿no? Bueno, solo eso. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Per aquí darrere. Sí, no era ben bé una pregunta, sinó més aviat quan vaig molts cops a xerrades i tal, dic, i després què, no? Podem fer alguna mena de socialització de canals de difusió per saber com segueix la lluita a tot arreu i els que hem vingut aquí quan sortim poder, diguem, seguir amb els temes, com de, no sé, canals conjunts o alguna cosa per poder saber com segueix tot i què passa? Potser el que poden fer les companyes és explicar-nos com podem seguir la feina que fan els seus projectes a través de les xarxes socials o per internet i així. I ja, en tot cas, l'organització s'encarrega de fer un recull i publicar-ho perquè tots puguem estar-ne al cas. Sí? Em diuen que sí per aquí. Perfecte. Si no hi ha cap pregunta més, ara em volia fer una a les companyes. Sí, jo només volia fer un afegitó al que ha dit la companya, que és veritat que hi ha idees, no? Alguns barris, com per exemple, crec que Nou Barris és precisament un barri que li planta bastant de cara a la policia, no en general, però en altres barris o en altres pobles de xarxes d'alerta, no? Quan hi ha, per exemple, batudes racistes o així, que igual poden ser maneres també de fer el que va fer la companya d'una forma més organitzada, tenint en compte que estan protegits per la llei Mordassa. Y nomás quería preguntar a las compas de Colombia si toda la cuestión de la represión a las movilizaciones ha dado lugar a debates o a medidas concretas de reforma del modelo policial o incluso que vayan más allá, ¿no? Si ha pasado como en Estados Unidos y realmente se ha abierto este debate más allá de la denuncia de la represión. A ver. Bueno, frente a eso, yo voy a bajar acá la mano para que no se vea. Claro, por supuesto. A propósito de todas estas jornadas de movilización en el país, se han venido gestando, claro, el escenario de denuncia e incidencia nacional e internacional, pero además también de denuncia y de proyección política a partir también del Congreso de la República. Y es que hemos logrado también reunirnos con congresistas de la República para promover diferentes proyectos e impulsar diferentes proyectos de ley en términos pues de la reforma policial y pues digamos que se han venido impulsando a partir del paro nacional diferentes proyectos de ley. Uno para el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, un proyecto de ley que se vino construyendo desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, con organizaciones juveniles, con organizaciones estudiantiles, pero que lamentablemente a partir también de la mayoría que está en el Congreso, que es un partido que en la mayoría del partido que en su mayoría está en el Congreso de la República para legislar, es el partido de gobierno. Y lamentablemente este proyecto de ley se archivó, pero están en curso otra serie pues y un acumulado de proyectos de ley frente a la reforma policial de manera pues integral. El senador Iván Cepeda, un senador conocido en el país, defensor de derechos humanos, ha venido también impulsando un proyecto de ley para la reforma policial con, digamos que varios contenidos, un contenido pues de justicia, un contenido pues también en términos pues de verdad y reparación para las víctimas, un contenido en términos pues de la naturaleza jurídica de la policía, para eliminar todo este concepto que se tiene del enemigo interno y de vernos a nosotros como ese enemigo, pero además también ese proyecto de ley que ha venido pues impulsando el senador y que se han venido pues sumando otros congresistas, ha venido también visibilizando la necesidad de democratizar esa Policía Nacional, porque quienes han venido siendo parte de la Policía Nacional en el país, en Colombia,
Colombia han sido los jóvenes de sectores marginalizados, ha sido la juventud marginalizada y ha sido la población pues empobrecida, que la única, digamos que vía que tienen es este cuerpo policial tan debatido, tan discutido y tan, digamos que criticado, pero además hace unos meses, en julio, vino al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se generaron, digamos que unas medidas y unas observaciones que también van encaminadas a esa reforma policial tan necesaria que necesita pues este país. Y quisiera hacer, perdónenme, una intervención breve a propósito de lo que mencionaba dos de las compañeras que intervinieron recientemente, y qué pena, voy a compartirles pantalla. Ellas hacían mención también pues a esa criminalización de la protesta social, esa criminalización de los y de las defensoras de derechos humanos, y es lo que está pasando en el país. Vemos cómo lesiones oculares se presentan a partir de esta violencia policial, vemos cómo las mujeres nos violentan en el marco de la protesta social y vemos cómo pese a que nosotras salimos a las calles también a defender los derechos humanos, pero además también desde los estrados judiciales nos criminalizan y nos quitan, nos privan de nuestra libertad. Esta semana capturaron y allanaron a una defensora de derechos humanos que había venido acompañando los ejercicios de movilización en las calles, Juliana Higuera. Era una madre, era una defensora de derechos humanos que en estos momentos se encuentra privada de la libertad y que está vinculada a un proceso por defender los derechos humanos y por defender la vida. Es así que hoy también queremos traer a este espacio esta consigna y esta denuncia, no solamente en términos de lo que está pasando frente al abuso y la brutalidad policial, sino también esta consigna de que nos están criminalizando a quienes defendemos la vida, nos están criminalizando a quienes defendemos los derechos humanos, y nos decimos una vez más, libres los queremos y seguimos luchando para que en el país, para que en Colombia dejen de criminalizar la vida y dejen de criminalizar la protesta social y los derechos humanos. Per terminada la xarxa, moltíssimes gràcies a totes les ponents que han participat. Ha estat molt enriquidor, crec que per totes nosaltres, compartir amb elles les seves lluites, i moltes gràcies també a totes vosaltres i a les persones que estan connectades online. Agrair de nou a l'organització d'aquestes jornades i animar-vos a seguir participant, i fins ben aviat.